درباره و مجاره کو چما کرد بجداری و پیواژوی جی نابن کو پیواژوی که کو غدر لکردان هاتیه کرن ده سال هشتیان دا دوی حبسه دا دوی زندانه دا که آخو به مقدور دزانن چما اوجی بجدار نابن ده نویسین و درست کرن و پیواژوی به مذکرنا و حبسه دا یعنی و موزخانه که دولت بریاده لسری انجام بدهتن بکته موزخانه که یعنی کفنار و کلتوری ده دیار بکره من میوانه که درباره ویکی برس نوری سنر نویسکار دیار بکره دیگل مده برس نوری اول باش تو خیراتی شبو کردستان 24 چما دولت رینا ده مقدور جی بجداری و پیواژوی بن پیواژوی به موزکرنا حبسا دیار بکره ایوار باش جو او تماشاوانه دمک خوش هیویدارم هون درباس کن جبو برنامه وجی سپاسداری آورد کم خیرات که خیرندار بن که 40 سال درباس بو یا دنگ چید دنگ problema ka dengê ye deng çite nava yani deng veddetin beres nûrî berdewam be heval wê li kontrolê hewldan dengê çareser bike tu berdewam be biaxive Belê keko 40 sal zêde derbas bû îro jî roja pêncê îlonê serhildana dijî zilmê bû yani di hundirê zindanê de serhildanek mezin çêbû piştî wê روژیا برچیبونه چه بو کمک انسان کمک خورد کمک انسان کرد جیانا خوش دستا yani evade qala 5-6 habidikın fakat insane ku mirna wan kuştana wan ne diyare wendakiriji yani biseda insan hene adwe baveriye deme براستی جبری de dve mijare de mekhabat dikir fakat şertte ku Türkiye Kürt tedene şer o lidiji Kurda dijwariya devleti ev imkan neda o brasi ev tabi ev avaya zindan ji deste devleti de deste wezareta dadi de pişti demek helbijartına Türkiye a serok reis cumhur ev bu Erdoğan seroke cumhuriyeti daxuyaniyek da goku eme ve zindana Diyarbakır bıkın müzeyi براستی به داخلانیا وی ده هیویک جمعی چه بو برجی اف خبات کمک چه بون و بسر نکتبون tabi semede ve hebun yani devlet jebul derve devleti siyasetçi dijwariya her du aliya şerri PKK o devleti ev imkana ne da fakat pişti ve daxwana reisi cumhur emketin hareketi behinek hevale sivil yani van hevala ji partiya ji hene ji pake hene ji PSK hene ji Hakparê hene bele müsaade biki ez ê werim ser ewa wê bele keremke axna xwe dayî bîne ez ê pirsek işte bikim ha em hatin nik hev em hatin cem hev mesfi inisiyatifek sivili çekir. Ev inisiyatifa sivil jider ve bandora partiya, jider ve bandora siyaseti bes jiboku ev zulm vahşeta li ser Kurda hatiye kirin döndüre ve zindanê de ev zindan bive müze o jiboku nişfe werin peşiye werin kes zanibin ve zindanê çu vahşet ser Kurda hatiye dayın agahdar bin o bibinin gohdar bin kako. Tamam. Ev hapsa dibe muzakhane le Diyarbakırê ve çi giringiya xwe ji bo dîroka Kurdan hebe li Diyarbakırê.
برس نوری اف حبسا نها بریار دایا کو ببه موزخانه اف زندانه ببه موزخانه لدیار بکری گلو و چی گرینگیا خوش بو کردان هبیتن که کل دنیای لبشه گلک جیا وان بویرا چه بونه یعنی ده حربا دوام ده لأوروپای آلمانیا هیتلر لدجی یهودیا قتل عام مزن کرن ده فرنا ده قامپا ده insan kuştun insan şehutandın o hun zanın yani rakam dibin 6 milyon Yahudi duan kampa da hatın şehutandın. Fakat tişkidini yani ev insanı kud şevata da فرنا da hatın şehutandın ve ne geriyan le Willy Brandt bu seroke Almanya çu Auschwitz'de le Polonya her dus çonge xodanin arde o Yahudiya ev xas gotin me bibexşinin me ev zilma kir me ev awakir İroji em afya xod xwazin زور rastî tabi gelek divan mijara de gele mesela li Süleymaniye emniyet sor heye. Du vakti Baasiya'da lüver deri Kurd hatine kuştun, Kurd işkence kirine o kuştune yani Kurd kuştune be xwedî bun Kurd kuştune o lüver deri piştî ku ev hükümeta Kurdistanê hat vücudê hat çêkirin federal Kurdistana federal hat ava kirin emniya sor kirin mizaxane o be ewa be peykera be ewa ew zilma Baasiya anîn ziman li Türkiye jî li Ankara'ya navê Ulu Canlar Ulu Canlar zindana Ulu Canlar o li Sinopê ewa Sinopê vê dira jî biryar girtin o kirin mizaxane mesela li Ankara berhemdar sinemager Yılmaz Güney li wê derê raza bû gelek meşhur li wê derê raza bûn yani Deniz Gezmiş ew însanê ku li wê derê raza giş vênê wan jiyana wanê ew ê li wê derê hineka jî bi peykera ew çêkirine yani li Türkiye jî li du hevciya li du zindana ev ewa çêbiye mizaxane îja Diyarbekir zindana Diyarbekir li dinê Dinav zindanê zilimkar o işkence zêde hatiye kirin. Tamam beres nuri dest hoş. Ev mijara kadûr dirêje mijara kadîrokiya. Eger derfet hebû di demên dahatî demê nîqaşê berdamiyê pê bidin. Spas bû beres nuri siner nivîskar ku li Diyarbekir gelmede bû. Her bijît.